Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pulit katanat anti-narcotic task force ha kalay tarik unaiwing arhaja apusan. Kilayo jingtip ha kabayday bat kawai kakali kabasuba kit drug kabadan yo registration number ML Kawei R khandai lainyo. Na kalyang ki pulit kilabat no ya kani kakali ha Madanriting. Ha kajing khandra ki pulit kilalap ya sausunduk yaw heroin layo Kurup ru yaw heroin ubakya hadu saupuway ponsan lai gram. Na kalyang ki pulit kilara no ya ki arngut ki badan hapo ketika kali yaw balatip kerteng kum unur amin bad u Antf udin ki badai na kajela Asam Silchar. Halor kani kajing tokit kanaya cekmat.